nabavljeno seme kukuruza i seme soje za otprilike neki 13.000 hektara, tako da se šta je primat? Primat je praktično i Ministarstva poljoprivrede da se pomognu prvo proizvođači kojima setveni taj rok ističe, odnosno sada kukuruz može da se seje još neki 15-20 dana, nek mi oproste proizvođači i kolege, zato što ja jednostavno sam voćar, ali toliko ako nešto pogrešim u svakom slučaju, ali tamo negde do 10. 15. jula je neki krajnji rok. Ono što je ministarstvo se potrudilo, to je da i to seme bude iz FAO grupa, odnosno iz grupa zrenja koje imaju kraći vegetativni period, kako bi te kulture, odnosno kukuruz i soja koja se sad poseju, uspele da stignu i da daju svoj pravi prinos. Već napravljena i koordinacija i kako da se obezbede i određene količine naftnih derivata, odnosno eurodizela i gasnog ulja i određene količine mineralnog đubriva.